Ciao, 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 ciao. It's Dante Vibes again. Welcome, welcome ku bakunzi ba Dante Vibes. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu, aho twigira udutips twinshi twerekeranye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero wambaza ngo nkuzaniye iki? Mbere y'uko nkomeza cyangwa se nkugezaho akantu uyu munsi nakuzaniye, banza ukande subscribe utarayikanda, umpe like, share ndetse na comment. Wandike muri comment uti ubutaha uzatuganirize kwa aka kantu. Ndahari, ndi tayari kutubakorera cyangwa se kubakorera ibyifuzo byanyu aba ari nk'itegeko kuri njye. Uyu munsi rero nta kindi kintu mbazaniye, usanga abantu benshi bakunze kwibaza, cyangwa se ukaba uri nko kuri YouTube, ukaba uri kuri Facebook, ukaba uri kuri Instagram cyangwa Twitter, ugasanga uri kwibaza ngo ni gute na downloadinga video cyangwa se indirimbo cyangwa se ifoto mbonye kuri izo mbuga. Uyu munsi rero nakuzaniye uburyo ki ushobora kwidownloadinga byoroshye cyane bitagusabye ibintu byinshi. Nkurikira, wowe icyo usabwa ni ukunkurikira gusa tukajyana. Twagiye, uraza muri Play Store yawe. Play Store. Numara kugera muri Play Store, uraza usacinge application yitwa Black Hole. Black Hole. Twese turi kuyibona. Black Hole. Njyewe kubera ko rero nayidownloadinze, urabona ko ahangaha hariho open. Urabona ko hariho open, ariko wowe utarayidownloadinga nyine urumva haraba hariho install, ubanza uyinstaringe, numara kuyinstalamo urajya wabona open uyifungure. Twagiye, tumaze kuyifungura. Iyo tumaze kuyifungura rero, application yacu ni uku nguku izi imeze. Haba hariho Black Hole, hejuru na AIDS, nta ma AIDS igira, urumva nta advertisement igira. Hasi hakaba hari indi parite yitwa videos. Tugiye guhera rero kuri iyi parite y'ahangaha, iyi twese turi kuyibona y'aka kaziga. Ahangaha rero nta kindi ukora. Iyo umaze gufungura application yawe gutya, nta kindi uhita ukurikizaho, uhita ugaruka inyuma. Ukaza wenda tuvuge video uri gushaka ugiye kuyikora kuri Facebook, Instagram, whatever you want. Ukaza kuri Facebook ukayifungura. Umaze kuyifungura winjiyemo. Uri kureba, uri gukomeza. Ready to start creating powerful visuals that leave a lasting. Iyi video tugiye kudownloadinga. Nta kindi turi bukore. Uraza kandi kuri ya video. Kuri video yawe. Video yacu ngiyi. Tugiye kudownloadinga ino video. Urahita uza ukande kuri, suppose wenda ushobora gukanda kuri share. Ushobora kuza ugakanda kuri share. Ukimara gukanda kuri share, uraza ushake ahangaha handitse ngo copy link. Numara kuhakanda, urabona ko bahita batubwira ko ya link tuyikopiye. Iyo umaze kuyikopiya rero, igikurikiraho uhita ugaruka inyuma ukaza muri application yawe yitwa Black Hole. Iyo umaze kuyizaho rero, cya gice nababwiye turi bwibandeho cyane, iki ngiki cy'uruziga, turaza duhite tugira gute, duhite dukandamo cyane, ukagumishamo urutoki, kurekura. Urabona baratubwira please wait. Ubwo bari gusacinga ya link yacu. Deja urabona ko download birihuta cyane. Urabona ko bahise batubwira ati complete. Ubu deja video yacu twakuye kuri Facebook, nababwiye ati ushobora kuyikora kuri Facebook, Instagram, Twitter, wherever you want. Ukaza ukayipestingamo, biba byoroshye cyane. Urabona ko ni uburyo bworoshye ukadownloadingamo video yawe bitagusabye kujya muri process ndende cyane. Ukaba umaze kubona video yawe, ukaba umaze kudownloadinga. Rero kugira ngo uyibone, uraza muri iki gice cya kabiri. Iki twese turi kukibona kiri hano hasi. Iki gice cya videos nicyo turazaho, uhita ukandaho. Iyo umaze gukandaho rero, bahita bakwereka video ngiye kubera ko harimo nyinshi cyane, mba naradownloadinze, niyo mpamvu uri kubona ari nyinshi. Rero urabona nk'iyo twebwe tumaze kudownloadinga ngiyi hano hasi, ni ya video yacu tumaze kudownloadinga. Reka tuyirebe.
deja urabona ko video yacu twayidownloadinze yamaze kujya, ubu deja yamaze no kugera muri galeri. Warangiza icyo ukora ni uguhita ko uyifata wayipostinga, wayireba icyo ushaka nyine, kuko video yawe iba yamaze kudownloadingwa mu buryo bwiza cyane kandi butagoye. Ciao ciao, kari akagaruka. Wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ubutaha akandi kantu nzabakorera katazagucika. Wibuke no gukanda ku kazogera. It's Dante Vibes.